إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. O tu mu pral, su misli ako bor, vrednost isi ko Allah subhanahu wa ta'ala akija dunja. I'lamu, ko zom vredini ko Allah? Annama al-hayat dunja la'i. Taro pare, taro kera, taro vorda, nina vredini ko Allah. Jek pak, ila Allahi marji'ukum jami'a. Svaku jek duša kerini pa ko Allahi. Kullu nafsin dhaikatul maut. Wallah vakiri. Svaki duša ko kusini umeribe. Na ne spas. Taro melek el maut niko ne shiti da te prastao te našel. Allah vakiri. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Akate ayeti dokas baro. كيو الله كتب كيري كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بشمويتو منغو بوستي سر obavezа сар суини англидер пишимо евре англидер нардонги пушимо сосе акате халавая актари сурат al-maida сосе да би текера конкуренция кошкарепе мопрал ем акате баро шунен шукар мопрал ром hem mi pen romani soinan hem soinan tu сосе амен орома nažalost Fordaja çalumi pijave, koji kirgila pušukar bijav, Vordaja, koji sile najšižo BMW, najšižo Mercedes, Porsche avdive vuzinelo orom mašallah, hem Lamborghini de Allahuma barik. Koja dva kere konkurencija mene Roma. Hem koji sile najšižo romni, koji sile najšižo kerkere, koji sile nađenava sosu sile, sam materijalno bu kja kere konkurencija. A kajdi keo Roma konkurencija kere na koškaripe? Elhamdülillah nemen takmiceni ko Kur'ani. Ek puti samo ili dui puti Allah najškar džanova. Kajat va šukaripe? Kaj konkurencija Roma su kirna konkurencija ko šukaripe? Di kjeli Romen su kirna konkurencija ko čitiba Kur'ani. Koji kirla pošižo ezani. Koji siklola, koji bičali pe čave, šunen šukara kana. Koji bičali pire čave, ko stranstvo, te siklolo islami tirinipe. Ko bor Roma, ola te araki medija, so oj dozvolingja med beršenca te novalate, uzolate, te siklovavo dini, elhamdulillah, su sija savke dija, a savke romani daj, elhamdulillah. Ama kaj roditelja amare, o Roma roditelja, su tani spremna ti bičelem pire čaven ko stranstvo? Amen, nam ni spremna na mangaja amaro čote selini pe eborjaja 10 kilometar, tar amaro stan. Pa kam je Roma ko vesprem ti bičelem pire čave ko stranstvo, ki arabsko puv. Meket gülüm te na cenavni ani bete kere arabski lafi. Ama elhamdülillah siklinam. Hem haber hocalar ya soisi, so idaya odat lengere ne spreme te bičelenle ko stranstvo. Am nažalost u Roma avdve na cignena dva ništo. Uopšte na cignena dva. Ola te arakeme. Ali amen tara Allah dubinaja. Nađi kere tara Roma amen. Ola te arake. Znači, amen trebala ti sikleva o Roma, konkurencija ko škaripete kera. A kala materijalna bukja ništa ne vredi na tuke. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem poznato tu menga dva hadisi. Ad-dunya wa ma fiha. I dunja, celu dunje, hem sasoj si uzulate. La yusawi 'inda Allahi janaha ba'uda. Nijek paktari makine vredi ko Allah. Walau kanat tusawi. Te ovoda adobor vrednost ko Allah subhanahu wa ta'ala sar jek paktari maki, adobor tikno. لمسك الله الكافر شربة ماء. Te vredini ko Allah akava u dunjaluku, imsasu si ko dunjaluku, značini mo prav rom šun šukara kana. Sakala materijalna bukja su sidi doko dunjaluku, na vredini ko Allah ništo. So tu prastaj devem ratara ko akava materijalno rodeja. Ko Allah ništo na vredini akava. Te vredini ko Allah ine jek paktari maki, nina nite del, ka zabranini en kafire, pa nite pilbe. Da li tuke jasno o Rom? Da li tuke jasno akava? A diko Allah, dela kafirese Lamborghini. Hem najšižo palasti, kera, vazdog, hajbe, pibe. Sadla blagodete i dela kafirese da. Še poviše muslimanese. Diklan Bill Gates, musliman ili Bill Gates? Hem sadla avera, su tani multimilionerija, multibilionerija. Nani muslimanija. A mola delen sa, sose, akvana ne vrednost ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hem tu prastaje dve rat. O Rom, Jandove ov, pravte je kja, Jandove. Hem ma prasta palusala materijalna bukja.
Allah ka te vakiri fastabiqul khairat. Koşukari pe konkurență te kerin. Ma fotem çalım ko biava. Ma furdin tumare pare džabe. Nego de sadaka. De trajno sadaka. Adva kavregnicu ke palo meribe. Adva biav kerganle lelan krediti ki banka kergan çalım te pare furdingan i gotovo gelotu ki ništa načilotu ki. Samo iki dives, iki rakyake. Ne sabe sate adva kergan. Adva dalesri buti kergan. Adalesri šparingan pare o Rom. Kaj ti godi be Rom? Kaj ti godi mu prav? Allah te arakim.